Chun tu he life ka van tla thai na ke tu an cho life bakin ka van cha e ko wa tha dak ma thật độ sa ko ro YouTube lai ar e life nga ma ka van zau ta lai cha khat te ma di chan tu zan ni kam bro ding mi topic chung a kam van lut lai cha khat te YouTube lai ka van zau ta lai YouTube lai zong a nga chang cha a kam tu tan i ka screen an vam hu ban token tu tan an chon Russia la Ukraine kong kha e ro ding ka se he video he live na zo sia chon share khan ka bom lo ma che an wa na van zo tik te zong ha share kho pe nga se ti mi te kha pakan na van chip du chalong sa lawin hi ka kai ma pumpa page te he my quick podcast ka te ma te he share na zong khan ta ke share video will te share pi na khan page te zong like follow YouTube zong khan subscribe to na khan tha ra ka pe ti mi kha van som kan du na e asia chon tu zang kan bro na khe kai ma atu ka podcast ka thok nu hin tam big tam non e ka chim chem mi video ai tal mi se tu zan kan topic kete ma cha chon kai ma pum pa zong ne ka si kho chung khan hi kong he cho ke thong pang te jong ka ngai ma chen an chatil mi te pol long kha tam pi karel e ma cha chun hi kong he tampi ka chim pon nak khase la Ukraine le Russia boy nak chu kan thei cho ban token kum thong ni la kum kul kum ni khan adong nak bik kate ma ka khan I talk mi se February thlaten a hlan liu an tom bia kha chu a hlan liu video ka chhian nak zong khan rak zo than tin ha la ka Facebook zong sa ka YouTube zong kham vakal than te la ka chimmi pol ka nangai khodi wel nangai khodi ko la zetin dar I talk ning se hai ti bum phai dai na kong long kha tam pi rak chimmi ma rak chimmi chunga adong nak big video la bang khan chun president Russia la Ukraine boy na ke Russia la Ukraine city lo Trump le Putin te Russia president boy na ase chang ti jong khan tlang tar khan karak chim nak video jong kha lai thai thang ai se te ro e rak zo te ma le ma chim mi ifak pun ken se sana ten thai tha se zo te la ke pe ton te hin me hi kong cho tampi ka chim mi cha tu jan jong vam pe ka du ron cho kan thai cho ban to ken ke mi hi kong karak chim ka khan update te ampo khan karak chim to mi si cha tu tan jong he update cha atua hin
kavan rathan nak se to na ka chimman dokin Facebook page like share follow rak to alo matulang salawin YouTube subscribe rak to rim te ti mi te dongka aban som kan du na sia chon Ukraine le Russia boy nak atu hi zaidir munda am phak chang ti mi kha behal na pakhat na bik se Russia le Ukraine boy nak hin hauda after de timi a hauda asung de timi he ke behal nak asichi chunakin abe pi chammi chu adong lai mo mi ral do nak he adong ta tak lai mo timi kha ase ma cha a tu zan chan jong a hin khoi ka dir hun da am phak chang le zai bun tok lam da an kal timi kha thongpang chim se lo khan karak chim chia mi kong chung dong se ma chun akthila kalning dan te pol ka mu dan te pol kha tu zan chiga van chim du de mi ka se chu cha atua Ukraine le Russia kong he zaida zaidir mun da am phak chang ti mi kha be hal na pakhan na bi kha le kho van ni zom si lo atom bia kha atoi nak te khan thil chang mi kha tlom pa devan chim than la la le video nan zo hom lo sola te Russia ni Ukraine atok nak he kom thoma se chang te atu tam poi na kong amu kum thom lenga se chang February thla kum thom kum kula kum ni khan rak tuk chang mi se ma si te ka zai tu ning te hin chon Russia ni hen report kem nyan tro mi cho Russia ni Ukraine ram ke za a pakul he cho alak chang ti khase 20% te za tuak kul ke cho Russia ni khan mun ma alak kho chang ma kha chung mi chunga hin US million te million pakhat leng he deng he athi mi le a khong der mi an sa chang ma chu chunga million Ukraine mi Russia ni Ukraine without mi si te ka Ukraine mi ka tor mi da min se Ukraine me pi na te sol na ngai lo me pi na million pasari de ma he refugee kan ti ko la cho ma chon ke na ngai lo in afak vai mi ramdanga hen apem mi le na ngai lo in a mi he million pasari de se million pasari cho atam da tak se million pasari he zatlon atam ti vel cho Ukraine ke andrampi amilu di laka million somli man antling lo somthum le panga in somli kal an city se somthum le pasri rong rang sala cho e million pasri makha chunga million pasri deng bakhe umna ngai lowin miram danga la ke refugee in akal mi kha an se chang na tu he na het atuni adai lowa cho mi an kar thlo ma la hi tikase le mi kum thum liang si chang te ka mi khen na pol ke ram na vandai so se lo akir na kir khoti nga ma ti mi tiang ken be hal na ke atam bi hai chumo cha Ukraine an som mi pol ka van chim nu nakte Ukraine me thi ka ti te ka me thi le ai khong der mi ka cho Russia le he Ukraine le he ka chim nu se le million pakhat deng an sa chang ma si te ka dei nak kha sar kha anazom chiao mi kha se dei nak kha se ti kha du chiao mi se heben to aleng lai mini chinte ma cho ma si te ka Biden chan in chang mi se US President Biden chan chang mi si te ka tu jang ka chim mi hi US lei zau na ti mun de khan ka ban chim du nak si cha khan US lei president de kha ka ban zau na la e President Biden chan chang mi se Biden chana khan chon Russia he khan ton ka chim dok khan an mi ko long he video tam pi rak chim chiam im chang cha khan tam ka chim de lo Biden chana chang mi se le President Trump ni US team na ka November thla tai na van mu bak khan mi ram mi ka dai dal mi boi na he ka dai tar ha mi thien tam dok chang ti kha dai nak ser kha ai team la dai nak sara ti te ka ama ni khan chun ni khat chunga khadai talai ti phai ka charak chim ko we ma kha kha chon na te khan achang ni khat achang khola lo di kha cha thai chau di mi ka se ka na te chim lu na kha cho mi he dei na khe ka to kho lai ti kha arak chim mi kha a be pi chu se la kal la ka dei nak ai zuam ko bu ai zuam Zelensky Ukraine president he zong khan voi ni voi thum leng da tong la kan thei cho ban to ken in rang pi zonga khan tlompal i mu thiam lo na long kharak changbal ma ka kong long kha karak chimbal chang mi video khan tha tem vazau te ola nan zau than tu a chen te ma ka kong long kharak chim chang mi ma kha si te ka ke thil ke me hindai nak sar na ding cha hin President Trump ni hin Ukraine sin in
tu zana chim cham ko du mi che Ukraine sin in pakhat khat ka nga ve hau ti kha I think mi se arwang cho Ukraine kha US chawza ni billion in asan hi deng abom chang te billions ni le abom chang te ka ma vial te he te hin bom peng so kho changa lo kam bom chem mi jong kha kan hal ke kan lak than kho na ding ma chon mai le kam bom dik zonga khan kam mi mi pakhat khat kan nga than ding cha um ve shrim shrim ma ron cha US mp ni tho mi phaisa si cha ke khati pek so changa lo ti dau khan ram dang zong Europe po zon ni phaisa kha an pe te ka khati alak ka pek so khan salo khan pakhat khat nga than na de kha am pek chomi se ko ti khan ta kha along put si te ka ma kha a khan rare earth minerals until de zagatila val ke mu har ngai mi long var kan tilai mo ma kha pum phai le ma kha pol je da se tu se theories sar nak atha mi polen se ma chon ke moto te pol sar na ka tile rak apikin rak up shem nam cha sar na cha a her mi valai chok kha ma kha ke Ukraine ra hin tampia ma kha cho kho nak nol ka nang kam pek haw ti kha an ahal mi ahal chi mi na se ma si te ka ma kha ahal mi na kha aluan chia khati in ram pe na boi lewa khan min thu ding khan na tim chana tin an ra boi ronga khan i mu thiam lo ronga khan an rak thu thai lawe tu chu April khan som thuma khan US te US chan hi April khan som thuma khan lon chen ni thum nia khan min thu na kha an to kho e ma kha min thu na an to kho te ka khan mi hi President Trump ni adu mi cho ase ma se te ka adu mi kha anga adu mi hi ke detail cha chunga te zait na la ning se la hauda a chaw la hauda ke tibum phai ka cha tam pi le tu zana ma kha kha chim du mi slona da kha atlang pin chen mi hi rare earth minerals ti mi hi he nga kha du mi se ma kha te ka atu kha cho min kha tha te an thu kho chang la mi hi zai ro zai tlong da ba pi ti sia chun mi min thut na khe atu zonga kan Washington Post zong ni tu chuna tu zinga khan la adang te zong ni thong pan zam mi cho mi min an thut na khen Russia kha ke anthina pha an lao ma chon an du ning tlok khan ke negotiation biro na an ka tika khan upper hands ti mi ke mun ma tha khan an ra khauti elo aron cho US le Ukraine kha sipoi in ren 20 ding ti mi rare earth minerals makha minerals pol lak na de khan sipoi to ti ding khan ke min thut na ngai kan tikola chote ma si te ka mi hi zona hin chon Russia kha ma ke an an song hai te ko se aron cho Ukraine le US pe tlai na kha affect chin chin chang lai US le Ukraine kha sipoi an 20 chang te ka US ni sipoi atwa te ka Ukraine ra ma kha mineral pol kha akol a cho te ka minung thajang tampia chia haulai ma chon US me pi US sipoi US interest nak ram asi chang cha te ka khan Russia zong ni adu ning khan Ukraine kha athu ngam ti khauti alo aron cha US interest a shro US ni along mi US ni adu mi thil US ni akal no mi kha Russia ni na no a khan cha Russia cha kha ti nong mi si ve chang cha Russia ni adu ning khan Ukraine kha ate khauti alo na Trump ni chon mi he jo phaisa nga than nak la ti do kha chim go na ten mi he US Treasury Secretary te mi phasa lai tlai tu mi him min a thu tu ba ni khan chon Russia cha thong bang chang ai se mi him min kan thu mi he Ukraine he kan pe tle na that tar tu zong se ti khan a chim mi kha se ma si te ka mi he phaisa nga nak so long khan salo khan Russia le Ukraine bui na abe pi tak mi step ase aton da ka chimun to khan US ne mi he kum khata cho I chwa ta phun salo amun man ko rila fya den amun man thai khan ke thil reveal the logistic leile thun phai kha kum min ara ding mi se kum hlei rit akol nak la cho nak mai kum ret leng ara la ti rang rang khan an chim mi se decade leng ara mi se ma si te ka chan sau pi USA tha te pe thlai nak angai ding mi
asi chang cha me hi dir mun hi Russia ni andu lo mi ka se semen se lo tu cha US la Ukraine ka natlak nak ren ton ti ding ka an min an thuti chang ma tak me hi abe pi ngai ngai me US la Russia boinak konga abe pi ta tak mi min thut nak se la mi hi azon khan zaiben tuk da Russia ni acha mi hi min thut nak ro hen US la Ukraine kha petlain a that chang te kha Russia ni mi hin nu zonga hin April tlan ni som thu min an thut nu zonga hin bo ke drone khan voi ke bom zong kha athak thiu thiam ko maka kha na te na tu a khin chon US President Trump lila zong ni khan Putin kha nongol hau ke bom thak kha ngol chang ti tiang khan a hei ti le te la he chum tu nak cho mi hi Russia la Ukraine ka ika na dai na an phak kho na dinga Ukraine kha ni hin zaitem han in Russia cho ke atai ga lo ti ka fyang Russia zong ni Ukraine di lak lak ti mi kha ke as ke ato kholai lo ti mi kha ke afyang mi se atu zong cha la kholo cho makhasite ka zaitin da heti ai tai lo wedding mi ral he zaitin da kan dei ta la ti US se mai suang khan akal mi sa ro cho Russia cho zaiban tok ram man ni khan chon kha an chon kholai lo a thong da tak mi US ban tok khom phai ka ha mi se ma cha US ni pa chan sina phun kan atu ban token Russia la Ukraine ka la dei nak kha lam kha akol mi se ma si te ka US President Trump zong ni kan from thok le khan chon Ukraine ka he anam ma chon atu ban token mineral deal zong kha atu pi kho na atu kha cho Russia van nam chan a phan ban tok dir mana khan chang ma si te ka atu cho Ukraine le US kha mineral deals an to chang cha a mai le a mi hi dai na kong a hin zai da chang kho di mi kha tu sa na karwa nak te kan pro na kho mi te kha van i ro city ka du mi se ton da jong ka chim chang kha mi hi boy nak cho Ukraine le Russia boy na asi tok te in President Trump le Putin ka la boy na asa chang le ma kha video cover za te ulate le me hi zona ka karak chim chia mi umma kong akhan le me hi zona hin US hi khatale a chon an mur ka chon alwan chia zar rong khan chon dai nak lam kam phak zok zok haw kam phak zok zok lo chon US ne mi hi atu dai nak sar na kan to choma mi hi kan chwa tak zong a haw te lai dia khan US i ram leng lei pe thlei nak atlai tu Secretary of State Marco Rubio zon nei khan vohni thum le ga chim chang ma cholong so salo in Vice President zon nei khan chim ma cho an chim mi kha Trump zon nei khan along tlin pi na le ma khat ban to zong ka luan cha zar ni thuma khan an rak chim ba chang la kan hu lila zong a khan alwan kan hu zar lila zong a khan Secretary of State Marco Rubio nei mi he dai na khe kan nai de ona ten kan phan nai sari lo ti kha achim ma cha chun aran nakan a hi nu tu zar chung rong rang a hin chun dai nak an tu tak la du tak lo ti mi hi alang de haw ti mi khan chim te ka tu tu cho Ukraine le tu ni chun mineral ti mi deals kha min an thu chang te ka dai nak an du tak nak he alang chang ti na ka se tu cho Russia le tu kha se le ma se te ka US se ma kha kha le ya chun an chua tak lai lo ke tactic ase te khata le Russia le jong se Ukraine le jong kha dai nak chaboya khan ke an thin long ke van thum de na se lo ke kan te tai nak ro rot lo khan US ni akan throile a hin dai nak ser si ti mi kha du na ke ti deuh khan chaboy chong rat khona dinga kha long an thum kho de na khan achim an chim mi city jong kha achim mi janum ve ko semen se lo voi thum le an chim jang te ka US ne mi Russia le Ukraine dai na ke akal za la ke adai ka an du ve lo along na thum ve lo wa kan chen kan chua tak lai China le Iran le te pol boy nak tampi US ni ka ama nak ape pi de mi boy nak tampi kan torel de mi ti tiang khan an chim chang la US ni mi hi dai na ke cho to ne ko chimun to khan Trump President Trump shrim ni hin mi hi cho
an lama ko la e dai na kha cho atu pi shrim shrim kom na lai rong cho don president trump kong voi tam nong ka chim chang e min that adu mi se ma cho atu chang mi song a chua ta ka chon a song mi phun phaya khan a dir mo da chua lai cha khan leite man khan mi dai na kha cho an chua tak lai kha ka zum lo arong cho abe pi tok mi se tu lo bang cho ukraine ni an du na khan lang tar di chang te ka atu tu cho russia lai tu kha an nam deuh chang lai ti tu kha cho afyang la mi hi zona ta usk atu ka chim chang ban du khan ni hin mi hi dai nak lama hin chon an chua tak lai lo ti kha cho ke kai ma ni ka zum ning se dai nak cho an sal lai e dai nak cho a chok ram rim te ko lai semen se lo hay chua tak na se lo ti mi te ki tu khat lam pal te minute ni thum rong te van ro sila us ni kha aboi tok dai nak kan sar ko lo ma cha chon nan du ning pon mu europe ni ma tro von lak lai kan chok chang lai nama itore lo kan ni cho kan chok chang lai e china lai te pol khe kan ral dang pol kha a khen ka chan kam pe do lavan ti so na se lo ahoda ahoni da mehna pani boina khe daina asar kholai ti mi kha behal nak ngan da tak se e heti ro te ka chon us da ti lo cho asar khol gan lo ta chun ka europe khe apani na chon nei sang ha la europe ni mehi a hin ventorel na se la ukraine le ya khan us na khen an chang deu lai ukraine le kha an tan tuk lai te ka russia he khan dai na answer kholai ka mu kho se lo ma chong russia dong ni hin europe he zai ho ha arel na lo ma chu pina pakhat se we mi tu cho russia ni athai mi tu cho us tlok in russia le tlompal te ke azau ding mi he an umlo europe ni hin an tu ala lo ti kha an thai ve russia ni te ma cha chon a har ta thak ding mi ase kholo ding mi dir mun kam le ane dau peng la pakhat khat ni ke a song khan phum phai din mun tiang long ke phak kho se europe zone ne ukraine kha phaisa adong tiang bom kho lai lo ma khabun phum phai si te ka tu ban to te na khe us ukraine zone ni hin a big in ukraine chon us ni a hroi lewa hin an du zong tu zong de nak sar kho kha cho an du mi si ma cha chun us ni a chwa tak tak na chun mi he dai na kha cho adang ni hin chon an sar kho lai ti mi kha cho kai ke a harang hai zup ding ken ha te kan thil chu pa khat long a chok kho mi se semen se lo heti hai tok te ka russia pi ke a ho ni da chaboi chunga a thut tar kho lai ti mi kha a har ngai ngai mi bero anak ke ro anak kha se ma cha te ka ma cha us ni hin a chua tak na lana hin adai na khe cho answer ko la us on etu ka chimen to khan khati an thi phai mi ka cho chaboi chunga van thu zo jok na se ti an du mi da kha si ko cha khan me dai na kha cho answer ko la ron cho president trump shrim shrim ne me dai na van ser iran he iran nuclear ngai lo na de nga tu deal en to choma mi van ke van tlam thin ma chon atu i middle east le i dai na ke zalo hamas le israel kong lai zong kha ka van tore ma khapum phai van tor ti i valai chunga dai na sar kha adu mi se arwang kha cho dot na ngai ruang sila sila phum phai ka cho ma kha cho vom ko se na te khan president atron lewa rampi valai pi dai se ti kha adu mi se te ka atu dai na atu russia la ukraine zong he adong tia akal pi ko lai le ta chuna ka an pen ni in an long an thum lo khan chon ke pakhat khat kha phak te tu khan ati lai e alam pakhat kha pau khan chon dai na ka sar ko lai tu cho ukraine ka cho ni ukraine atom bia zau te ka han chon ukraine ni khan chon dai na an tu alon cha us ni som thum chong dai nak sar ding ti mi an nak chim mi na jong ukraine ni cho okay te russia ni an rak du lo Haiti pum phai se te ka Russia lai long te adu lo min se ma cha chon atu he cho president Trump ni da na ka chon president Putin jong kha nangol chang ha bom na thlam mi poi ti pum phai jong kha aban chim chang e ma te ka ma cha tu e ab pi ta tak mi mineral drill jong kha an to chang te ka Ukraine lai do khan tang chang khan Russia to he anam do chang lai Russia jong la thai mi cho US ni adu a chon Russia si poi ka ro kho di
around to US ni Russia an bank vel te ke central bank na tim pai Russia ni ka ramdang an paisa ngai mi vel te jong ke atir tar kho di te ma chon Russia theory ala ara mi vel te jong ke Russia he theory chok la ke trade to mi po ke USA trade nan to kholo he ti pum phai jong kan te le ma khe ke a phi khonak lama tam tok ma te ga Russia jong ni ma khe kha thai ve mi se ma cha chon Russia jong ni hin adon na ka chon choboi chonga an thu te ko lai ti mi kha tampi ni chon zum se abi pi mi cho President Trump ni hin lei tlok anda Russia he anam na lai ti mi tu he thai kho asri lo na ten acha ke acha thla te province out te kha tu he Russia la ya athil da upun khan wan mu kho si chang cha hi de ina ke cho asar kho ko lai ti mi de kha tu zana tu ta na hin ka mu na se le me hi deal an to mi to a khen atua khen Russia la US Russia la Ukraine de na ka US ni hin ke propose te uncle pi mi de nak lam thlo uncle pi mi a hin afto inak te in atu I Russia mi hian chon US le ni an kalpi mi a hin chon Russia le ni ke amyak mi ke atam deu le ma si te ka ma cho chunga abe pi tak mi cho Crimea ti mi kom thang kom hle li President Obama chan leo I Russia ni an rak lak mi khwa kha ma kha khwa kha US ni chon Russia ok mi tanga khan kan chaw hlan lai ti khan aital ma kha President Zelensky ni chon achaw hlang kholo sama salma khazon abe pi mi tu cho US ni achaw hlan zonga Ukraine ni achaw hlan haw lo ti mi to kha achim du mi ka se US ni achaw hlan zonga Ukraine ni anchaw hlan lo kho nak no lang ngei ti tu kha ma kha achim du mi ka se na ten Zelensky ni he US shrim zong ni hen Crimea he Russia ko tanga ti mi ke chaw hlang la se ti ka du ve mi se ati von pai ma cho abe pi mi cho US ni hin security guarantee kha ape lai lo semen se lo Europe le ni apek lai ti mi khai tal makha zone kha Russia le ni andu ve lo Europe long ni security guarantee pe khaw lo ti von pai do khan ankal pi ning se le US ni chon Ukraine to he kan bom na lai e kan ma ni chon guarantee kan pe security guarantee ti mi tu cho kan hum him naka ama khan kha campaign lai lo sama se lo kampom thiam na lai ti mi tu kha makha pum phai kai tam sla tu ka ban chim mi kha ba pi cham chon se Crimea kha Russia uknak tang chawhlan ding ti mi kha Zelensky le ni Ukrainian du lo ma chon atu I security guarantee Europe pol ni ke andra kapol security guarantee Ukraine ka perding ti mi kha Russia le na tu velo tu pa sitik atu khe naten adang pol US ni sanction te pol an ke phi na an to ami te pol kha ke on pek than ni hai ti bum phai te pol kha cho atam pi ve me te na te ba pi de wi pani te kha van char ka du mi se asi atu tiang cho da inak cho an sar kha ta tak lo semen se lo da inak chal ding kha cho an kal pi cho ma mi se ma se te ka atu a khan chon ab pi cham mi cho Ukraine ni afram thok ten kan ni chu dai na kan du anti mi kha atu kha avan lang cho ma Russia tu kha tu cho Russia tu ni hen andu nak kha an chaw lang kholo ma si te ka Russia he Trump cha chun atu ko chuman to khan adong na ka chun Trump le Russia ka lak an chang Ukraine le Russia ka lak boina asiti lo ma kha political dan si chang ti ka le ton le long thrak chim jong mi Putin zong khae zaitlok men sanction to anha se Russia ke Putin cho ame pi zai man are lo mi menung asite ka kamma kan number maram I ka kong in kan shim se chun zaloban to khe se mid online man tok se me pi zaitlok ke me pi zai man are lo me pi zaitlok an tor zonga ama kha ai khori adin khori power ngai po khan chun makha kha zai man ke thla ai tim ri domi pum phai ka Putin si vetek US ni zaitlok man in sanction phi na an si poi an bank heti ke until zor na velte don ke phi biak na men se lo
atu India haiti China te poni and the sik an chok them lai makha si te ka Turkey le te podoni te an chok them lai te ka phaisa cha le ma khavil te ka Russia president sina khan aphan lamang ko lai ma te ka mi president Putin ni hin foi te in zaitlo am phi zonga khan ama ai ok ngai lo di lo wa khan chon a ok nak kha le ke along it thum ti mi kha ai har ngai la arong cho ame pien tem tor mi kha pakha man zai man are lo mi throi tu asi cha khan te ma kha cha khatale ya ma kha di mun van zau khan zaitlok US ni hin zaitlong na to a khole che boy chung ara nga te tak nga mo ti mi tlompal te ke athin phang mi kha cha umve them se semen se lo zaitlok man in ke foi tu chia atu I kawan chim mi ami pi zai man re lo men si zonga zaite man in si poi akal kho lo wa kan chun rakap angai tin lai lo haiti bum phai si te ka khan adon na khan chon ke chaboy chong khan aphan thiam ding kha asi ko cha hi boy na kha cho president Putin zong ni hin zaitlok milung khong asi zonga khan president ma hi asong tila ro cho Trump ni khan chon ton ka zong ka rak chim man to khan Trump zong he milung khong se song ti me du lo te ka Putin te sin chung song shrim kha adu lai lo Putin sin in asong a khan chon taluk lai hroi tu an umri heti pai te bekhenna posen shrimma ken akamin mai chiala ti mi ro na shrim ken mi hi konga hin chon song adu lai lo cha as ke a rank kho chung rank kan a rank lai e si boy vialte a phi kho na ma cha chon president Trump ni hin atun le tlai sa ka hi da ina khe cho akal pi lai e asar te ko lai afia mi tu cho Ukraine lai zon ni an song mi tam pi te lai ma chon Russia lai zon ni khan an song mi atam bi thiam lai ma kha semen sel adon na ka chon dai na min cho an thut te ko lai te khan okay mani chon ka mu se US zon ni an kal tak lai ka zum lo aron che ka chim lo mi khan ben to khan President Trump he min that adu mi se Nobel Peace Prize adu mi se ma cha chon tu gom cho Russia le Ukraine dai na asar khota ta chon Nobel Peace Prize on pek ta ka lai cha ma ka long kha along ni sa khat chung a khan dai na man kha raksar u se ti ka du ni sa khat kha ni ni ya khan atron atlin chang cha te ma kha chung atlin kholo mi man kha heti athiam mi ni an chim ni nga chon ai nga puang pa chang ti kha se ron chen ni sa khat chung I adai tar kholo mi khamo ma si te ka mi he cho adai tar thim ko lai atu tu kha cho Ukraine lai shrim ka ton da kha Ukraine lai ka avan nam shom man ha tu cho Ukraine lai ka an du na kha an van mu khaw cha min an thu di chang te ka mi hir boina Ukraine le Russia boina kha cho President Trump ni hin aser kho ko lai de nak cho achok ta tak te ko lai ti kha tu zani tlampal te ka mu nak te kha van ruwa ka du mi na se e tu tan ka ro ka chim mi zonga na long tin lo mi na khomen bo phun dang da nam mu na lom khoen chati da cha se ti mi ro nak na na ya chun comment de dong kan van thla vi te le te mu nak te dong kha van lang tar ve te ti ka du la tu ban tok en na ka tar pi cha ka lom hi video he to na ka chim tok en share khor ga zom te u la live in the zong mi si zong a hin nu avan zau te ding mi nan si zong a hi ka page zong he like mà chun follow zong lak to mà chun subscribe zong lak to chim nok ka chim to mi cho e ka page e video ka thla mi po azau tu he zakhat a som kwa he cho aka follow lo mi like za aka to lo mi subscribe za aka to lo mi nan se ma cha chen a zai si zonga like te follow te van to ala na video ka thla cha na khan na sin na he te kai ma page van zau how lo hum phai khan avan chong la e maka kha call ka haw lai lo kai ma tu khan na sina khan automatic in kar phan lai cha khan like le follow le subscribe te dong khan da ka bomo e to chulong chu slo in mele dong a kha ma kong cho van chim to cha ti pum phai topic pum phai nan ngai min ha ma chon ro na pek peng kho ka se ma chon interview te po zong mi cho van to cha ti um phai idea nan ngai min ha ma chon wang ka chimula nan ngai du mi la nan thai du mi kong kha chim kho pen ka